mbaldo o fog ñoom ɓaato o foga ndun o foga loog o foga njafe a ciñe i ngidino yaala subhanahu wa taala njulentuleer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émission Njom Ñaal nete fiyentana nuun parmi les anciens gloires a topik uden a lamta den jaar jaari Njom faak fa feede faak nete fitoogina kam caate ke émission Njom Ñaal koy a gara xayna saate finalel encore o sum ndax i miñangara meke internet ki ino njokano njala paax na suivre a in na ino yon fa in kami commentaire ke mbelaxino xa calel ke cema ke nu nga'na ke xaye no saate fe o sum i yoona fo le monsieur le maire i yoon fe andoona yee ten ref Adeline i yoon fe andoona yee ten ref encore adjoint i yoon le grand champion Bassirou Sarr i yoon fe andoona yee Fabes Dour Ndong Omar Sarr tas yaakaar kon fogaam présentation feke nu nga'angaan meke no saate feke andoona fo sum nu ande saate cosaan saate adano seereer e Tamsir Sarr itam meke kam a fog no sum kon o fogole ne i mbi'antuna maire ke o jafol te ref jaf jam o jafi mbokatirax o jaf ko andoona yee ten ɓaat ke no tef cosaan adano seereer yaam i njom ne faak fa feede faak ten émission Njom Ñaal a ñaaƴa pour o ɓaat numtoxiid ne ta fitoogina i ɗeetik u monsieur le maire de Mbam mbatma ɗeetik monsieur le maire de Djirna Badara Diom xay koy in way saate fe o sum mbasiyene o mbaxtaan fo in te ref monsieur le maire de Sum te ref accueillir a in te ref ka andoona yee wax dëgg yàlla plaisir ref kono fogole internet ke i mbika pour i an ɗatle pour i mbaxtaan ɗatle coorna i mbika ndok kam fo monsieur le maire yoon fa délégation fe inchallahu rabbi nu xa andoona yee a wara waxtaan maaga inchallah xan nu nanin kon in laya nuun ee jam fa jam bo ta mbamin inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah gannaaw yo i santan roog njulel no Touré sallallahu alayhi wa sallam ngidim waajur ɗin ɗik e suk yeesal njeegal in cofel in no yaaloxe cina in o maad total parce que kiina naaga maada total kiro o kiina naaga buga to waag kiro yaag koy rooga janganga matière kene fop a yegale in bo i mbaag no ndam bo maadin bo i laya dara i ngidmaxa xin et pour en cas au fait ku i ndamatna itam ɓaat no njeg ten maadin itam avant tout nak bo i laya dara i ngidmaxa kilifa fe mbinne dalin na in te ref monsieur le maire ndax temps fa ndaɓu ten i nga'un to te accepter in rendez-vous urgence i anda ye xeƴe ten sax yaam neke rendez-vous 11 heures a coo'u in to jumangeer fiyaame dimanche i nga'ru i leyno ten te layame o riifa me xaana maire fa i ngar mbaxtaan fo ten te damana in mardi à 11 heures ga'ano roog fe jegna fop a ɓaato cotaxin dat leyano ten refna urgence bete ɓaato ɓiida in 8 heures donc nak anda ye a faña recette a in rek na o daaw refe ma donc nak avant i ngusa kam ley ke i ngidmaxaaxin no fudna xooxum ak te fudin na xooxum to a yooɓanda in na xooxum i mbaage lay to i njokirana njal no saaxaaga i ke refna jafole nak ten ref sénégalais i ndef meen citoyen mbatwa meen impôt o ñëw démocratie i ñëwa i nga'anga gis-gis fa andoona yee a laaca o fiiq la in to i mbog na Sénégal i njeg mal maak na a yoon na a ndef leŋ a mbokata xalaat den a nga in a njega droit a mbesalin yaam i ndefe na rew fa andoona yee waagiro lay kaaga taxu nak de mbokatooxa lay ee njom ne a jega faay fe ten refee comme ne goy laytuna rek ɓaato da patinin rek no saax nu refna a jega ali kala ƴiwa refna maaga no yengole ngoor ke inoona mbuudik jafe-jafe fe de njega na ɗatale fukki andoona yee a ngatanga ke de mbaɗ ina ndampili ndaawkatiran oxe ke directeur école a anda ten tig oxe ke na affaire a cangina yo'nooxa a anda ten tig parce que njom ke xupna ten jour ordinaire a jega samedi dimanche soom ref ten dimanche sax layka na samedi sax a jangeli dimanche soom ref ten jour fa andoona yee o kiin jangkiran donc nak njom 4 jours o 3 jours ke tout
fayo parce que njom ndiki ka i rawar gam mbinof bo minuit o sogo départ fat njom na a ñofago 3 heures wala 4 heures to Alaaji Isa amateur ñomo a waro xes école to i anda yit ne o leng ne yoqa mene a refange a élevage na mbura com ke maçon wa maçon ka njik tan campagne ik waaw donc nag ke yoqna meen xa élevage yo xa élevage na gantanga njom na ba a ngata comme ne Alaaji Sene laytuna faay rek a waagu jeg parce que ngid ne rawanta encore i nga a suɓɗik mbina sok no yengole i nga a meen a sakaka mbina sok i nga a meen a jalkaka mbina sok to ken fop o yengole taxun i nga a meen maak wa andoona yee mbaga te ndaaw njom ne ngir o yengole le parce que tamit o yaal mbin o fuudik njom fadiid so mbin fa ɓuuɗel xa jangtoka den layonge jegiro fulla parce que wara dépasser kaaga ta soɓa koy njom na cosaan ina fogu no xeƴa ke ndef i ndiiran donc nag a neewa nafa lay fe a raɓa nafa lay fe ten refe ino njom ñaal i njege katan comme way i ndaawe a ciñ nag ka i cooxa nuun xa ɓay pour nu ndamta in comme ne gen nuun a mbituna weeke xa ɓay dena ndoka teen de a ɓek teen dara weeke a njanga teen initiative e bugaamo fiya nuun édition fa andoona yee mi na jangka nuun en charge comme ne lakas we mbituna 100% sa waage ref i njega teen wa njangna in en charge na 100% jege trophée i njangane teen ne leyanma nuun ngala o maire de Fimela a jangana in 2 millions 500 ina luy an ka xo in a banga ka ina njangan ka xo in o kiigim ina njangan ka xo in Tambour Major ino groupe le maire de Malicounda naaga maire de Mbam naaga 1 million rek a jangu in to il en lay 1 million fe ka i ndoon kan 2 parties xan ne fo feet 2 jours te leya ye kaaga jeg ke mi jeg njombes mi jeg xaalises mis fena mi même ñaal lenga ref ka i obligé njang a qoox in njang o deɓole mbiyen na qoox in tribunal yu na in a banga ka gigim wa sarse ina ref donc nag o mbiyana in ke de mbaag na in itam in won ke i mbaag na parce que lenk rek i bugu i njegama kiigim o kiig xama leyna ine i ndabikel dara i parce que tena fogu jom ne fafanga ku i cooxuna a faaxa faak fiyame mi confirmer u fo pa fak Abdou Ngodo i mbaxale bo mbugo ngacir anum toxidam ko i proposer una yaame tena fogu bo maaga confirmer a faak donc nag i leye xani surit de maire de Soum leyin doy in i doy le nak ten def keke i du ndong ten refu maak in o ga'anga i saɗa a refu maak o yelefu muutina nit na rek a talida moto um a garid waɗe xocco in carburant a refo kiino yelefu garanga fudoox i layra ku refeer na fede faak ma du mbinga nin i njangtidi auto Dakar bo Lamine Sali in bo Mbam après de ngaat mais ki nak ne leywa maaga den andu ka maaga du ndong a gara refu maak in Tamsir Sarr Adoling Diase Omar Sarr a Mbam keke refu loog i ngatanga meke monsieur le maire fe Foundiougne i ndawaxinan te yoɓantina in ne Babou Diakham a yoɓantuna in monsieur le maire Babou Diakham a leye maye daawe na 4 heures moins fat i mbudo sur le terrain te recevoir a in Foundiougne kon i ngatanga meke xaye kut ko kut i ndet jong mosum bo 4 heures moins monsieur le maire Foundiougne a recevoir a in donc nag neke rek i ndamtun i ñaaƴe koy politique sensibilisation i ñaaƴa to wiin we may fa lay i ñaaƴe politique sensibilisation ten i ñaaƴa ɓasil ne pour i sensibiliser den pour den mucc ken i ñaaƴa maire ke itam a ndafetloxa ke i ñaaƴa den fop oxu ga'oona i ndafetloxa ke i ñaaƴa i nu mbasana in nak na fa lay fe i njumanga teen nu ande o layer soom jumeeru na xu layna rek waagiro Thior Production kon i ngidmanga nuun ndalna nuun mene o Soum ka i ɓaat ka o ndafetlu oox we andoona yee den teewu meen ndax saay nu i nga'na den rek cer ina ɗega yi ndax ino weeke cosaan i ñoowa to oxu nan Doudou Ndong de layegel Zoro
nana Tamsir Sarr o sum nana Basirou Sarr o sum ngwe mbalak na Adeline donte na Sekou Diouf Elage Ndour bon catégorie ndeb neke madna o mafrel te ref Ousmane Sambarin Ousmane Sengorin